Sangsisan sumambay manghakbet kinsambay Yesus mangkuk untuk harapan daripada baina nepetiom oh kopod tadaw kopod na titulan kasyam bet dua hapon miso karait di Raja Yoram Ehil Zakaria Azariahu Mikail Om Sifka insana na pailatinga anak Dios apa Raja kita megal di Yehuda nga montok na padiram tu Tuhan numan di siyo penuo simud di kigatang nga inapay numan di siyo patahakay nga Yoram itanak daw katuhan anak piya dating kumino hak pangkuri payrohi malang ray nangud magisusuay isay tanak kapagulo isay nakakapagulo nagikay mayaan to ko pon kaadilan mo patangan akong tumbayaan ko pero naralano kayo ay papa inapitan ko katuwa mentokat anak katuhan sendiri sekira iyo kayo itanak tuhan nga miyagan di susuay nigan karangahan man ko katul anak katalo na pintuwa-tuwa mangtadilat ang pinayson mamirumbak kengaran keluarga tay kumula ayat kaat saya napadilat no kay giti orang pemerintahan untuk kekerajaan di tapak daw o no manandis yun iyaw na po nga gira takang koton nudi pinindalan siya ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Oke, narutum nopet kamayan daw gira stabil ikang kakatan daw may disyo tim patayay nga itang pinay daw ako na kay itang pinay daw nga piro-piro oyo on di Israel iwoy on the Hiristan ano sa nung kaulon di oram mamatay itang pinay sandiri anakan na po iuram na po nga alo na paduntan di sa pimpatayan ni kita nudat haraputin da sumoli dia ang ila pinilalan di oram pagkat isi anak Tuhan basan tumungkos di pemerintahan nga itong Pinay ikatanan sendiri pemerintahan sang ulo na raja nga katapi kahilad susuay keluarga ipiadihi utapusad daw sendiri adik-beradik nga numanis yung patayo pati eldadorani ogumu nahi susuay ito dati ti panumprasan nino pwede sang kanihab na mga anak dahil nakago mamatay ay ang Pinay abikra batid sistem politik patimbay na bohi kaya hindi ka how di pagkakatano hindi ka piyag isang mamatay to katara yan ako piyo bobos ang pagila timbay
kasuang peno gilan nga. Nah, kan ganda milad menengkihau pemerintah ya. Raja Yoram ayat 6 kasi tumando kaboboyhon di Raja Israel niagali pinaburo di keluarga Ahab kakuaan na po nga sawon pa di Raja Yoram nga anak di Ahab pinapuan sa isyo pahitan isa na pakahihan kulat kaboboyhon ni tulun-tulun Israel na sili Raja Thompson nga hindo hitangaraa ikaw basog may usoy may ano di tangara kahili. Iyad di badadi hit doho na padat asarom miagahid di. Iti timpud dando iti pemerintah dati nga manu panupod karahian di tangawlon pawon sayo na hit pay mahamaha kosanong komantad di pemerintah da gulo. Iyad di buah mangirah da iya na pa nga iwayoon da ikampung wayoon piad igereja nga lebih kurangi iyat itipia hatang masitar korikot tandahit masitar waguh dahiri daerah nga oh obulisyo hoy harahi ginaw nam iya din bagi hari ginaw natin obulisyo ka paindalanon di mastarit pain bida-bida kait mantad di gulung ay susuayat susuay ti musitar dati bayno ka hari ko puri manano mi agalidi nga iredyo ta sonong patut ta ilo na da pendalanon ilo raja nga lobo ada moy uswid dit pengkukuro pemerintahan di raja di nakatalibit amo ang sonong halip ya mi agalidi kinarahingan no pohom mada isyod mamunsoh di keluarga di Daud tu ini batas di siyo kumadi Raja Daud papatahak isyo kumadi keturunan Daud nogi mentakit tanak-tanak di siyo dat pemerintah da sagigisom antakan lagi di zaman di Raja Yorab nga hiri na di dat ayat sinumapi Raja Idom kumad kekuasaan Yehuda ilo na padi nga minangangkat ta sangulo na raja mentok dialog sendiri. Paing kuradi may dioram tahonso itong soldier daw minedila panarangga antakan dut dong tuwong. Numan diolo sapo ibarisan dut soldier di Raja Idom antakan dut dong tuwong di minanutok diolo. Paing kana hi Raja Idom dut sumap di kekuasaan Yehuda gisambodondo ilibnah na padi nga tumano da ayat kahupod nga sinumap lagi kadaw kekuasaan dat antakan di iri nohot kakuaan dat sayrad Raja Yoram no pa nga minanong kiad da kinorohingan o kono ko minanong kiad da kinorohingan nga minamon say nagisyo dat nuluh pangurbanan dahilod nuluhan Yehuda minagangat nagisyo di tulun-tulun da Jerusalem tumangkid da kinorohingan tumangkid napalid diolo napalid di kadaw ti tulun-tulun dat Yehuda mantad dat pangahakan da kinorohingan
Karikot na dihat isa surat mantad di Nabi Elia, da paingka mo ti di boros sa kinarahingan di Daud, okihan no, mantad ko iya no petihom, a apa impasi tumanud dat ralan di tapa no, nagi Raja Asa, Raja Yahuda, suai ke iya no po nga tumanud dat kaboboyuhon di Raja Israel, magangat ti tulun-tulun da Jerusalem buat tumangkid deman tad kinarahingan, miagalit pinindalan di keluarga Ahab, iya naging nga minamatay tampinay-tampinay no, insana ni keluarga di tapa no, lebih ko sanong komantada dia, kinarahingan pendenga paparikot kumadia dat tusung tagayo, mentok ko rayat nu, tanganak nu, sawo-sawo nu, mentok ko insana ni kahaharaan nu. Oke, atau pakati lembus ngaharo iso at imbulayan toko dohiti, karay tila sawo daw. Sawo na padiurami tinga tanak di Ahab, ailan toko di Ahab tinga tulun-tulun dit akon kepanan udah kinorohingan. Saira no padi miagali di tanganak di siyo nga tatap nod ait okonik ko patumbayaan do kinorohingan. Kadi papanganak no mo ti diti tong Pinay. Saira no pod nakasawo hi Yoram. Sangulo ni akon ko pananud do kinorohingan nga nembayat di siyo di. Hiri na di iso kaguhot kinopolidon, akon na ko kinopolidon nga kinembayatan di siyo Raja Yoram, montok dot kinorohingan nilut ay tulun-tulun da suway ko pananud da kinorohingan. Puji Tuhan, montok do kayo hit ay halipiad akon ko Adventist o karuhang nga timpu do bayno nakatanud dilo ti katumbayaan. Amen. Yeah. Nga halip ya megali ditong Pinay harakan takandat sumo nudot mantad ko ikaw basanan di karuhang dati. Hirih nandod momonsed ina pa'y katumbayaan dati di nga apirolot. Harit ya di. Atapot nagi dat na nakabalajar di siyo, nabaptis siyo, dondo serat ori ketatulan dat tadaw sabat nga insan-insan ko may sambayang nga mantad ko ikaruhang no painsusway katumbayaan na gulo haro hikan takan dat inapadihit katumbayaan di siya di nakatalib ikaw basanan di siya di gulo nga kaindalan da ikaluarga da kayo ay mangko no kanundo ay suway nandod it painsandad kapiyad isiso katumbayaan nga puji Tuhan tu haro hibohit nabaptis kano pohom aiso no bohiton bo ogirot nagimangku di ko iya. Amin. Ngapain kukurat ti kamoyan kud iti adit iya di harohot rolot harohot katumbayaan dot nako harono ruhangan datakuri haradi pagibabarasan di ketua kalas di kanihab dahil gurupot ay karay takanon, karay tinumon.
Saira na din nausahan kopyo nga tukom gumo iti pamadi iti Adventist sandiri dot inapahit panginginom diyo nga ay say piswayan iti dong kagumuan. Terutama nakaray iti saira borasan nakaray iti nga tubat-tubat. Gumo ti product na timpubaynad ay mantadid di na nailaan to ko mantadi laid dat ay ang inom. Miagal kay iti nga kupi. No nakuro to inom a kupi. Kami mulay ni tuot at yun di. Nakuro gadi to inom ka. Ay sino boras sila kitabot kada ko na mapanginom ba kupi ka. Muntak na po na kayo di takay lahom ay kanaw kago balajar to ko dit pando kasihatan. Paturan na po na ko igireja isaya pangara kasihatan da igireja da ko yung home ay mirunding dit pastor daerah magano dadi gereja dahil dit pando kasihatan kanto. Jadi berhubung nanda di bakalan misyon pando kesehatan hara 12 topik, 12 pelajaran. Hirinad kita dati nakura ti kupi to inom. Jadi ihati ila tanganak dati agumo imangku. Kupi iti Coca-Cola, teh, Nescafe na po, kopi na bandala, batil lang ngayon. No, puro ka. Jadi, belajar ta di pandu kesehatan, iati piati nga kalanut no nga ato koy kanto. Koilo te ko no ngolihuan na dim belajar kagun di pandu kesehatan. Hara 12 pelajaran na rim papahara ta kono giandod graduation na onde tok buli matire. Jadi pagulya ta kadi di pelajaran dati. Jadi mantad ko ikaruhang nu hari ko basanan di siya termasuk na titinumon nga ay di siya natang kiadan ko piyo. Lebih-lebih pa din ay tubatig yati ka. Hiri na din ina pa di katumbayaan di nga haro di rolot tatakuri kapirolot. Iri ilo na lo risiko dat nawayaan di Raja Yoram kadaw. Iati dating pubay no nga ilo imuti kadaw. Mantad ko misway katumbayaan dati halipian na baptisi karuhang nga haro pay ko boboyhon disked no kotilombus it amu nadaan payrolot id keluarga dakot timpubay no. Iri no moti mamirum bakit di tanganak. Hindi tanganak nga bingung ay pengkuro jadi kepiati ka. Ori tanda di gereja isuang ke sekolah sabat teko kelas baptisan nga muhot ni tanak kot isuang ginawod nga ina pay tapa kuhom kasyo. Teko ina pay tina kuhom ka harut tuhot har ginawod dilat yun. Jadi kada dati may turian na ilan nawayaan di Raja Yoram ilat anak di Ahab saudaw. Tu mirolot na padilo katumbayaan nga irinad ata kondo asimbayan. Tu ata kay giyah milod duohot tuan kandi. Mastin iso na tuan dati. Okay. Ayat ko padam limo. Rumansak dadi lot harba-harba nga mantap kay kagulo harba-harba. Ayat ko padam limo. Iya sendiri nga oinggorit kondo panasakit di koronob. Iso o sakit tot
sakit nugia usus sa dusun ay, tinai bagi, tinai. Isot panasakit ta tinai, hinggad pira-pira tempo inano panda tinai no nga sumaliwan mantadi di panasakit di. Omay na di kinarahingan guyo o ginaw di tulun do Filistin orang Arab, ipaingyan dat painsamok miyang tulun da Ethiopia da sumap di oram. Om maju ikadaw Yehuda da sumap, sinumuang om minay pamirangkat ito insana ni kahaharan hirit istana raja, nogi tanganak om sawa ngay daw, gisombo ay sa no sangulun pia tanakit, ay so no sangulun pia nolu idi tanak daw, suay ko i Yoahas tanak kisya di Kamulakan. Om sayra no pa din nakatalibiri nga may nadik kinarahingan pausungo Raja Yoram miyampaid sakit ta tinai it amilalingoson. Piro-piro timpo da nakatalib, 2 tahun man tadidi, to komsaliwan no matidi tinai di siyo. Om hirin, iri na di kinapatayon di siyo mantada kayong garitan di koronog. Ina padihit rakyat idi nga ayelo minamuapoy, miagalit paburuan mentakidit kokihan nga diyo. Raja Yoram no po nga, kiumurot talo na padam 2 tahun, antakan nasili si Raja, sa linay da 8 tahun ni siya dat minamarintah, kamo na po di nga, sayra na po narikot at 4 na taon nga napatay siya. Isiya na po napatay, miyampay amo kaupusan da tangawlun. Hilo, ikasarid kota daw da pinamalabangan, nga akon di kahirid perkuburan, akon kahirid kalabangan di raja-raja. Numati aramaid kaupusan. Okay? Nga, osonong itu numani delok pusoho, numani kasari lobong. Sakira na padadid, ako kuran na dilod, tok papasawon to kana pulod miagala taso kan na padid. Ay so namini pamolobong paing kuron no tiad di. Okay. Jadi iya di nahat kinalimpupusan na kapasyan di Raja Yoram. Halipiad o kita dati dat ay gumu rajad it amu ang sonong antakan di pemerintahan dat Israel nga haro hibo kasari to sonong miagal ko Raja Asa, Raja Yosafat sendiri ipapaburu di kasonongon di itaguangan di kinarahingan. Nga halip yang miagalidi, iyolo kadaw nga haro hikalomokon, haro kasilapan sebagai sangulun at tulun na kaubasanan. Sayra na pod iswang dat kamurtadan iti tulun Israel, nga mimbulay ni tuhot, iho yang haray tuhot kusumo no, dat kagalagalit mempersoal toko dat pimpinan da kinarahingan. Nakura nangku tu kinarahingan ng mga hak kahom haroy kasariot miagalit ti katutukon ka. Paingkuro nangku kinarahingan dat ay papatumbo yo idit batas-batas ngay daw muntak katulun. Paingkukuro nangku it raja-raja dat
Mangahak tulun-tulun da kinorohingan sedangkan da ilo sandiri nga hari Kopolidon. O kitoh no po dati dahiti nga halipiyah da raja mogiyolon-olon na raja di kopi yontok da korohian da kinorohingan nga ino pa'y batas sa kinorohingan kumat keluarga Daud nga patilombus kasari um, kopi yontok kasari dit ay pilihan da kinorohingan. Halipiyad Yoram no patihom ay amo no kontok kidiralan da kinorohingan at pemerintahan daw. Minanan sawo nagi dat sangulo ni tandu di okon ko ipagilitan da tulun Israel. Okon nagi kaing kokoton dat ay minamanu isya batas sa kinorohingan nga inapahit kinasunsudan no kasusuon kinasusuon di Tuhan Yesus ang patilambo si kasarin mantadet keluarga Yehuda. Kailan datid sabar kinorohingan isiyo na po nga haro kasariit sangulun di katumbayaan toko dot parikatan da kinorohingan da manumboyo idit batas-batas daw dahiti pamagunan. Isay na koy lo dot ay ino pa'y sangulo ni di nga iyati. Ay lanam iho kanto. Tay ko isay na koy lo eldayo sarip patumboyoon da kinorohingan. Tay ko eldodoroni isay na koy lo iyati no pati nga ipilihan-pilihan da kinorohingan dat ay patumboyoon kumasa sangulun moy kano toko dat manghakom papatanduli di siyo kuma kinorohingan. Halipiyad ino pa'y karajaan Yehuda nga miagali tumaluk katurunan Daud nakagampot dat pempanu iswang da kapasiyon maya dat pelayanan kumad Yesus Kristus. Patumboyoon da kinorohingan ni batas daw miagal di nakaburas daw mangiroh dat paingkuro na pakantakan iswang dat nununo pohot kaindalanan. Paingkuro na po na kaindalan antakan dit zaman Israel atumbayaan tako dat timpu da bayno nga iya di nagi kadawhot patumboyoon ng paindalanan da kinorohingan. O kitoh dati dot ay mumang tumod maju iti pamagunan oy duhan di ti daw minamangon. Tay ko kitoh dati ino pa'y pamimpin da pamagunan nga piagalaw ni tit pamimpin rohani nga minsadu. Nga ako ni ko irihot ay ralan dat kinorohingan da papaindalan ng papatilambos dat pelayanan daw. Tumbayaan tokod haro ralan da kinorohingan sandiri dat papatumboyo iti batas daw. Montok na pod iswang da pangintangan da tulun kadi mangimbulay. Piagalon to no pati ko tumbayaan to ko ilo katumbayaan da suway. Asadu mo ti pilitan. Oman kuno pod asadu pilitan nga mantado koing kokoton o gumu mo ti lot katumbayaan da suway right na po ko iti gelaran tok o gumu mo ti nga datu-datu. Nga iswang no pod Adventism kakitanan no po dati haratit kapurimanan tokod o kani kamuru da haro miagalitihom kano nagi papaindalan itit ay suhu da kinorohingan iti pelayanan. Nuno pa yung kokoton dati nga gunoon to kano pa kinorohingan ay murom iya na pa nga sangulo na raja. Ay murod ino pa yung kokoton nga
sangulo na mantiri, sangulo na pagaway. Tulon ta kapya kaubasanan, kaduhong kad napili da kinarahingan, da iya na hapapaindalan iti pelayanan. Miloh na po. Eh, apya ay tutunan. Ato kapya magakundo koylo aya, ako diho koylo ka. Nga napili na pa kinarahinganom ay say barang mustahil dat ato ka milo papaindalan dat pelayanan te ko suhu da kinarahingan. Jadi kung sikaw dot kinapagyampayan dati, mantad dot panambarasan do kaswabon iti. Kanono may toko indalana iti kaposian dati, ali piad kawayad nuno pakantakan, isuang da keluarga mungkin dot haroy kantakan da miagal di keluarga toko di Raja Yoram, haro di hakapolidon tay ko rolot tatakuri nga iti na timpu dati manto ko umbalad patiun-tiunon natakuri iri bagay miagalid dit maghiumbaseran do radio dila itu turugon itilo atarang kopyom lokudon no ilior daw kopyom putan no wayar ay say panimbanan da tagayo haro no man natiun-tiun na takuri turugon takuri makiano takad panguhupan da kinarahingan montakot panimbanan dit nakakadad nad iswang da kapasian rohani am keluarga dati moy dat iri na pwede nga apan ko asilid iso oralan dat rogon dot manumpalid da keluarga dati. Bahkan no misisa takod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw da kaswabon iti tu alumis kago ti paghangatan dat panambarasan dit mangimbayat dahay damin samok lumansan kumadia. Pakon na kumuntakot kaposin dahay tisom-tiso nga muntok nagi keluarga, gereja, masyarakat. Halip yang miagalidi nga haro hikapolidon dahay, haro kolomakon dahay, nga kada kapasay dat ay mangahak dahay, nagi manuduk dahay dat nunoy apatut to paindalanon iswang dat kaposin dahay tisam-tiso. Umpeng ka nagiyahay nga ay patilambuso na day kasiribawan da ginawo dit kano dat mumunsay dahay tumilambus at mundar iswang dat panudukan mo. Nadaw na bay no, kung sikod pangahakan mo, isa mo na kapiruba kaguyahay iswang da panambarasan dat kaswabon da subab. Ampunan no gitin sanan do sa dahay, tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, ay sa napakontabonom, pero bata kakagod, ang swabon na swabon. Inako po. Yesus na sino mo daw kadang ko to Yesus na sobi ako kadang ko to sa hindi Yesus